Li tkun minsi mhuwiex sentiment pożittiv. Iżda l-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, tkellem dwar id-dritt li wieħed ikun minsi waqt laqgħa li mmarkat l-20 sena anniversarju mit-twaqqif tal-uffiċju tal-Ombudsman f'Malta. Il-Ministru Bonnici uża eżempju ta' bniedem li wettaq reat żgħir deċenju ilu, tant żgħar li kellu kondotta nadifa. Iżda tfittxiha fuq Google minn min jimpjegah ir-riżultat fl-istorja kollha tiegħu. Fatt li żammu milli jilħaq l-aspirazzjonijiet professjonali tiegħu u li jsib impjieg denju. Għalhekk il-Ministru appella biex membri parlamentari Maltin jibdew jiddiskutu l-pożizzjoni ta' Malta dwar id-dritt li wieħed jintesa, anke sabiex pajjiżna jkollu pożizzjoni meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Mal-Ministru Bonnici qabel l-Ombudsman Irlandiż. Clearly there's a requirement now for the right to be implemented, and each country of the European Union is going to have to implement that right. It's very important for citizens because I think information from the distant past shouldn't be allowed to be able to affect their current life prospects. L-Ombudsman Skoċċiż Jim Martin kien fost dawk li ħaspunt minn dan l-appell u saħaq dwar l-importanza li jinstab bilanċ bejn id-dritt tal-informazzjoni u id-dritt tal-privatezza. L-imħallef Giovanni Bonello qal li dritt tal-informazzjoni huwa dritt kważi assolut li f'meta jkun hemm teddid għas-sigurtà, is-saħħa, l-moralità, teddid ta' diżordni, ta' dannu għar-reputazzjoni ta' oħrajn u teddid fil-konfront tal-awtorità tal-ġudikatura. L-Ombudsman Irlandiż tkellem magħna dwar fiex jemmen li Malta tista' titjieb. Well, I think perhaps being more deliberately open with information to actually publish it rather than wait for it to be asked for, to try and make the citizen better informed and not rely on the citizen having to know about their right. I think so there also needs to be more publicity surrounding the right to freedom of information. Il-laqgħa msejħa mill-Ombudsman Malti Joseph Sajt Policino kellha il-verità, it-trasparenza u l-kontabilità bħala temi ewlenin.